Quinta serie in vasca, la quarta ai blocchi con Giovanni Frison, Team Veneto in 1. Per le 3 piscine Leonardo Fontana in 2, Mattia Bellò in corsia 3. Poi ci sarà Leonardo Lucato Antares in 4, Matteo Marcat Idros in 5, Nicolò Marchetto Leo Sport in 6, Christopher Gessi Idros in 7, Jacopo Fantinato Team Veneto in 8. Intanto il passaggio a metà gara 27-25 per Venturini. e 51 dalla sesta corsia Alberto De Poli, 3 piscine. Every section with my connection lies. Eastside where I make the crowd go loose. Never had a desire for shiny suits. Big up my Europe, USA troops. Any